أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمها لبتي أخون أقول من إسوديا دي بدلوا مغا وهكذا دكمون أسفا واني رسول الله صلى الله عليه وسلم إكالي غفانو كي أمبيان بكمبلونا مدوغا معاملة كورفا غتكا به غتون egoton kuri duwa huga ema nabiya sallallahu alaihi wasallam ebe kambalunna akuga gulunta babawa gotuge wahake komme sorakan ishara kure fawan iyega wahakaga rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekale gafanuge lobeti ambi kambalun tarbiyatu kuravuma kuravwa fawa kankamuga macca ali alwale wono rasulullah sallallahu alaihi wasallam ema nabiya sallallahu alaihi wasallam ki hanguduge matin wahi bawaleve ಬೇಕಲೆ ಕಮುಗ ವಿ ಹಿಂದುವೆಸ್ ಅದಿ ಎಮಾ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಓಗಾ ತೆರಿಕಮ ರಹಮತುಂ ಫುರಿಗೆಂ ವ ಮುಆಮಲಾತಕುಂ ಎಕಲೆಗ ಫಾನುಂಗೆ ಅಂಬಿ ಕಂಬಲುನ್ನ ಮುಆಮಲಾ ಕುರವಮುಂ ಗೆಂದೆವಿ ಕಮುಗ ವಿಯಸ್ ಅದಿ ಹಮ ಎಹೆಮ್ಮೆ ಎಬೆ ಕಂಬಲುಂ ಎಮ್ಮೆ ಹೋಗುತುಗ ತರ್ಬಿಯತ್ ಕುರವಮುಂ ಗೆಂದೆವಿ ಕಮುಗ ವಿಯಸ್ ಅದಿ ಎಬೆ ಕಂಬಲುಂ ಎಮಾ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಗೆ ನಬಿ ಕಮ ರಸೂಲುಕಂ ಕಬೂಲು ಕುರವ್ವ ಈಮಾನ್ ವೆವಡಾಗಿನ್ ತಿಬ್ಬೆವಿ ಕಮುಗ ವಿಯಸ್ ಅದಿ ಎಕಲೇಗ ಫಾನುಗ ಓಗಾ ತೆರಿಕಮ ರಹ್ಮಾ ಹಮ್ದರುದಿ ಎಂಗಿವಡಾಗಿನ್ ತಿಬ್ಬೆವಿ ಕಮುಗ ವಿಯಸ್ ಎಕಲೇಗ ಫಾನುವೆಸ್ ಮುಆಮಲಾ ಕುರವ ಮುಂಗೆಂದೆವಿ ಇನ್ಸಾನುನ್ನ ಕಮುಗ ವಾತಿ ಎಕಲೇಗ ಫಾನುಗ ಗಂಡೂರು ಕೊಳಕೀವೆಸ್ ದಿರಿಯುಳುಮುಗೆ ಬಎಕ್ಕಹಲ ಮಸ್ಸಲ್ತಕ ಕುರಿಮತ್ ನುಲ ದಾಫದ ತನೆಕ್ಕಮುಗೆ ಎನ್ನುವಿ ehen kamun algon men engen dani ehem ba egge nuwata insanun kure ehen de deme firinge deme duga mifada masalta jehumma awla kan boduka rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge diri uluvumaga mifada masalta meduri umuge en hikumata ki ema nabiyya sallallahu alaihi wasallam ekiwes insan ekkama ema nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge ambiyam bikamalun nakiwes insanun kama ehen kamun insanunge meduga hinga afada ba ekkankan hinganeka adi hama ehemme kauitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam eki mi ummatuge mativeri namuna kama vati ema nabiyya sallallahu alaihi wasallam yafu qiyamata hamiya duniya fonu vevene huriha insanum wes namuna ekamuga belum wajibugemwa namuna eki kauitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam kamuga vati ekaleega faanuga haya pulum mifada kankam feni ekankamang ekaleega faanu muamala kuravwa farwa devwa gotaki ko bakan engigem menui algon menna efada kankamuga ema nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya tabawumge fursatu libigen nudane kamattaka lobati akhun kawitur ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ga haya puluga dimawi ba ekala kankamaki ಹಗೀಗತುಗ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನುಗ ಅಂಬಿ ಕಂಬಲುನ ದೆಮೆದುಗ ಕಂತತ್ತಕ್ಕೆ ಹಿಂಗುಮುಗೆ ಸೌಬನ್ ದಿಮಾ ಫೂರಿ ಕಂಕಮೆನ್ನು
ehnamas insani diriyulumuga beerum wes ba ekkala kankama kurimatlan jeheti wefada kankam wes meduwarive hama ehemme ebekalunge meduga wes ba ekkala khilafatan ufedi ba ekkala kankam meduware faave algun me mi mawduga hama warak kuruko balale veni rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga hayapuluga hingafawa mifada bayen hadisataka ekalefan sallallahu alaihi wasallam mikankama farwa devwa fawa gota behe gotu enamas mi masaltan hodalan algon men balala rukawitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam ga hayapuluga meduveri vi dimavi mifada emme newa hifahattalan jehe fada kamaki ei algon menge mamma fulu Aisha radhiyallahu anha ya behe gotun fiturigen dia hutur wahaka e mativeri iffeteri kamana ya behe gotun fatura lewunu ifkuge wahaka mi wahakan algon menna etan ibretake libigende lobete akhunne ifkuge masale ki ei waran khutur retteri masale gotuga wegendia eduwahuge munafiqun mi wahakata faturamun diyumuge itura miyada hamiyavves insanunge terega kawitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya ruli ara mistakun dani mifada wahakatan eki goggota damamu adi hama ehemme rasulullah sallallahu alaihi wasallam deke lobi wa kama bune ule bae madhhab toge mihum ves ema loboti kamana ya behe gotun mi wahakata teduko faturamun gende mi wahakatawga ebami hum fituna veriwa munde algon men balala iruga ifkuge wahaka emme saaf ko fennan otives Aisha radhiyallahu anha ge riwayatu ekamana wani ekan hingafa wagoy kiya devwa em kommes warakan ifkuge hadisan ali alwalu muhimmu kaman algondu deken e masale rasulullah sallallahu alaihi wasallam hallu hoddawa fawa goy algon men denegatu mattaka Aisha radhiyallahu anha riwa kurawani rasulullah sallallahu alaihi wasallam komme hangurama fulaka ves nikume wada genno mattaka ekale gafanuge ambiambi kambalunge meduga qurat lavve egotun quratun hove bekamalo ekale gafana ahuga nikume wada gannawan egotan mifaharu nikume wada gennevi hangurama ga rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge ambiambi kambalun kure quratun dima efawani timan kamanash ekan hingafawani hijabuge aaye baawale mafoge mane ki anhenun eki eka farudave niwawuma hijurage fahun anhenun eki eka farudawumuge aaye baawale mu fahuge mane ki ekamana nikum wadagennevi ekko farudave wadagenne kommekas hanguramage kanta nimigen embure wadagen magumatiga madukurawwa ekamana aruvwagin innevi haudajum faaba wadagin wadagen ekamanage haje pule fuddew mafawga emburi wadagen neure ekamana yang ihsas kurevigen wani ekamanage haru kulen nekkama tibefulu miwaha kawani aduwasawa komekas ekamana hoddew mattaka ege agu bodu kama ege muhimmu kamattaka hoddew mattaka emburi wadagen nevi wagutu gafila datura furafi madina yang aw mattaka ekamana emburi wadagen neviruga qafila wani gosfa em ekama vi derang ekamana kurimves ekamana ishinde wadagen innevi tanuga ishinde wadagen nevi warag hiddati kama ekuga hagigatuga ekamana ishinde innawa haudaju ufullawa bekaluna kan ihsasen nukurawunu ekamana ege terega nuwakame sawbaki ekamana ki eruga hashikologa masjaha baruhelifawa bekambalaka nuwati ekamana innevi kame ninevi kamakun ufullawa bekalunna mabodu ihsase nukuravvetive adi ekamana ge rewayatu gawani eduwa swaruga anhem bekambalunna ki ehawara masjaha buraheli fatibe bay nume kommekas ekama hiddatu wegen onna wanikon awahar fulu leppewuni eruga Safwan ibn Mu'attal radiyallahu anhu mi wada gannawani ghafila anuwata lashkaru diyuma fawga fahatun evvesecce duukurevi handanetikin gosfawe to bellew mattaka ekale gfanan kommes warege hilame wegen kaariya wada genneviruga ekamana wani muunu kashfu efa ehinduga ekale gfanu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un mihim vidalwi mi adu
ekmana iwada genne ekmana vidalwani timan kamana ekkon niqabwe hijabum kuriga timan kamana Safwan ge fana feni wada gen fa hunnan ehem wima Safwan ge fana engi wada genne we Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge lobeti ambikambalun ekale ge fanu ge ves Safwan ge fanu ge mamma fuluka ehni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge ambikambalun ki emmeha mu'minun ge mamma komekas timan kamana hamekani essevi adaki ekale ge fanu ge mi inna lillahi wa inna ilayhi raji'un vidalui adufulu ekanye ehen evvesecche ekale ge fanu vidalen noe timan kamana yang hefulu lewuni e adashe wagutun timan kamanage jilbabun timan kamanage muunufulu niwa kuravwa fime efo ekale gfanuge arihugawa sawari genes tirikuravima timan kamana e sawariya sawaru ejjame komekas ebe kalunna wada genne wiruga gafila madina ge teriya wadejje nota madina dade karifa wani efoga ekamana yang alas kan fulen ihsas kuravan jehi wada gen ekamana beru tere nikunnave nuuluwa natijay gotun madina ge terega dekewmunda wahake hinga kame ekamana ke ngivade nugannawa ehennamas ekamana faha kurunu kamaki ehenya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekamana meduga onna oga terikan khasako balifuluwe wadagen fiya bahattawa gaakam miharu fenigen nudaka ituru evves kame ekamana ke ngivade nugannawa migotuga gaak gandaka mahen haduwas dia irugaves madina ge terega mi dekeveni kom wahake kamen ekamana yakan i wadagen fe nuwe den rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekamana ziyare kurevumun rasulullah sallallahu alaihi wasallam ariuga efaharu ekamana edi wadagen nevi mamma fula bappa fuluge ariha wadagen mamma fula bappa fuluge ganduwaruga madukurevumuge iduna devvuman ekama rasulullah sallallahu alaihi wasallam idna devumun ekamanage bappa ful Abu Bakr radhiyallahu anha adi ekamanage mamma fuluge ariha ganduwara wadagen ekama behe gotun suwal kurevi mifada wahaken eba dekeve mi konkahale wahaken heyye ehinduga ekamanage mamma fulu ekan kashawaru koddevi ekamana haran kamako Aisha radhiyallahu anha suwal kurevi hama efada wahake mistukun eba dakka heyye ekamanage mamma fulu dannawani aaye darifulaye mihege kariga gina ambintake tibefa emihe kariga lobwetikan libemunda mihe kurikama vanama emihe ka meduga faaduge wahaka dekewmundane kommekas mikam mioti hingafa maneki miwahaka miwani madina ge terega feturifa mikamuge terega sahabin kure bay bekalun wes wahaka dakkawa uluvi maneki munafiquge makarwer revumu khasuko munafiquge veriyakan huri Abdullah bin Ubay bin Salul ge makarwe reum miwaha ka fatura miistakunna hame gendium miwaha kommesar qabul kure miwaha ka miistungu terega dekewum gosfa miwani ero ga gandaka mahenha duwas wi rugaves Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hame kan ekamana amedu kurin oga terikan du kollevum fiyawa ekamanayan adulawwa nota harukashi basfule vidalwe evves warakan efada nuruhun terikamuge evves amale hingawa fennen ekamaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuravum migendawa kamaki e masala tahqiq kuravu sababaki kauitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya engi wada gannawa Aisha radhiyallahu anha eki tedwari iffetteri salihu bekambalekka ehennama wes insan ekkamuga ekamana wati faharuga ekamana meduga wes efada kame hinga faane kamattaka adi alugon menna fahun ibral libene bayekan ekamamedu muamala efada kamakamedu muamala qur'an god daskod devu mattaka ekale gfan mimasala tahqiq quragon alugon menna mi dakkawani komekas ekale gfan sallallahu alaihi wasallam bay sahabina mimasala ga mashwara qurwa heddevi ege terega ali gfan himeni wada gannawa ali gfana mashwara qurvi ma ekale gfanuge irshad fulakavi kale gfana undugu fulwa kamegge terega nuhunnawa kale gfanattaka efada anhem bekamalun tabaware beenun kamalaka kaawen kurawashe du kollew mafawga ehnamas Usama bin Zaid radhiyallahu anhu mashwara kurawima ekale gfanu widalwani timan kale gfanan ekamana behe gotun evves nurangalu wisnu mennete ekambalun nuwane kale gfana khiyanat terwegenwa baikamuga egitun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mashwara kurawi bay faratoge terega himeni wada gannawa Aisha ge fanuge jariya barira
ekama suwal kurevvi evves waraka shakkuwe wada gannawa to kamanaya aistuge faana meduga ekada evves kame ehnamas ekamana ves vidal wi nota dennevi ekamana ki bang evves gos kame timan kamana deke wada nugannome ege iturun rasulullah sallallahu alaihi wasallam mashwara kurevvi ekalege faanuge lobweti ambi kambalaka ves rasulullah sallallahu alaihi wasallam emasalaga ekalege faanuge ambi kambalun zainab ge faanuge lafa hoddeve zainab bint jahsh ekamana ves sama wara saafuko dannawani aisha radhiyallahu anha meduga shakku kurevene evves kamen nete den rasulullah sallallahu alaihi wasallam evves hama mi masalaga mifada shakku kurevene evves kamen feni fennuwe ehinduga rasulullah sallallahu alaihi wasallam miskita wadaage minbar kolan ara wadaage miistakunna goalevu mafawga hadis kurawani tiyabamiyun timan kale fana tiyabamiyun gateren kaakuye timan kale fana nasr weriwani timan kale fanuge ahlunna meduga ambikambalunna meduga timan kale fana undugu koffawa miheku weye ei abdullah ibn ubay ibn salul ge waka miwahaka ge aslu feshun asfawani enage faratun kamawati rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge miwahaka furtaka guligen sa'd ibn muadh radiyallahu anhu ansariya bekale ekale fanu widalwani ei allah ge rasulaye timam bekalunge wanhage tereng e aus wanhage terem mihe kulakam ekkama wanama emihege kanduraga kanin jeswa bobori kollawa hushime timan bekalunge ahun kamuga wa hazraj wanhage bekal ekkama wanama kalege fanu amur kurevi gotaka timan kalege fanu emihe kameduga kanta kurawa hushime komekas miha hisabu miyoti mi masala gos kannota gos khabar ekkam feturigen mi ulani rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge farapulun sahabina engi wadagen fa e fawga aisha radhiyallahu anha ge arihun riwayegen mi annani timan kamanaen ewaha kamamma fuluge farapulun kashawaru wagutum feshigen timan kamana ere timan kamana ge lofulun karunafadu hikigen nude timan kamana ge lofula nidinade egotuga hitama kurevime erege hatarudamu eyafahu jehigen a duwahu gaves timan kamanage kamaki kiriti kurevuma adi nidi fuleves libewadagen nugen onnewme hitamaga ehemwegen timan kamanage mamma fula bappa fulan hiwe wadagen neviye mikamuga timan kamana duniya dukon hingadane ewaran ekamana kiriti kurevvi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekale gfanu emme lobfulu wadagannawa ambi kambalunna meduga mifada wahake fatura ekamanage lofuluge ninja adi ekamanage karunafulu hikigen nuda fada hale jessi bayakan allah subhanahu wa taala ebekan haggwegen wa hukume kurawan efo rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekamanage ariha wede wada gennevi eru ekamanage mamma fula bappa fula ekamanage arihuga innevi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekamanage ariha wada gen vidaluwani e aisha adi mikamen hingadiyo fun rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekamanage arihuga ishinde wada gannawa furata mafaharu ishinde wada gen hadis kurawani e aisha timan kalega fana kamana behe gotun eveni miveni kahala wahakataken adu iwijje kamana ekamakun bariya wegen wakam wanama allah subhanahu wa taala kamana ekamakum bariya wegen wakan angawanete kamanaen efada faafe kan aragenne ifa wanama nikam ballawa kamanaen efada faafe kan aragenne ifa wakam wanama allah tawbabe istighfar kurawashe alaya kukkure mafau ekaman i'tirafu allah ge hadratuga tawbabe ruju'um ila subhanahu wa taala tawba lawanete ehinduga aisha radhiyallahu anha ekamanage bappa dannawani timan kamanage faratun kale fan rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab dare wada gannawashe abu bakr fan vidalne kihinen rasulullah sallallahu alaihi wasallam timan kale fanu
ජවාබ්දාරිය වඩා ගන්නවානි මම්මා ෆුලක් දන්නවනි මම්මා ෆුලේ තිමන් කමනාගේ ෆරාතුන් ජවාබ්දාරිය වඩා ගන්නවාරේ මම්මා ෆුලුස් දන්නවනි කීනෙන් හේ තිමන් කමනා රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලමේ ජවාබ්දාරිය වඩා ගන්නවානි දෙන් එකමනා විදාලවනි දන්නාෂේ තිමන් කමනා tikan nukurawwa kama vidalu ina matiyage tereng evves mi ekan qabul kurmaki fase kam ekamuge nuwane timan kamana ekan kurevvime vidalu wajjana matiyabami hunna warafase ehan ekan qabul kurevvene ehen ekamaku min komme gotakat timan kamana vidalu ekamuga vyasnuta dennevi kamuga vyas Allah subhanahu wa ta'ala muladdene odigemve timan kamana bariya wegen wakam Aisha radhiyallahu anha dem vidalu wani timan kamana ngoti hama ekani Yusuf ge faanu ge bappa fulu vidalu ifadan vidalu won ekanye ay fasabrun jamil wallahu almusta'anu ala ma tasifun fahiriveti gotuga ketteri Allah subhanahu wa ta'ala tiyabami tisifa kura kantakun timan kamanaya ehitere odi gannawa no timan kale ge faanan ehitere odi gannawa nete Aisha radhiyallahu anha vidalu wani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innevi tanun teduwe wadagen wada nugenneve nuwata kaariga tibbe bekalun teduwe wada nugannave Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala henguduge matin ekamana bariyawegen wa kamuge ayat bawa levye نور سورة غاوا إفكوغ آية الله سبحانه وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تشباوا لبوا هنغودغ متين عائشة رضي الله عنها إفدا فرافيكم بريا وكم واكم بيان كروا قيامتا همين إكن مؤمنون جدوتكم كيفين غتوغا باوا لبي كمنا بدالوني تمن كمنا كشورم وسنجي الله سبحانه وتعالى تمن كمنا بريا وكم واكم بيان كروا واني كما ehene kama kutiman kamana ummidu kurevvi ekalege faanan hufen fulegga ekam feni wadagen ekam qabul ko ekam thabit wegen diume ehene kama kutiman kamana min ikamati insana ya meduga rabbul alamin subhanahu wa ta'ala hanguduge matin ayattake bawa lavvan timan kamana ya behe gotun timan kamana bariya wegen wakam bayan kurawa faane kama ka duha ko hippulakan ara wade nugannave kommekas algon menna mi hadisan fenigenda ibrata waragina ege terega kurin algondu ishara kolli fadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekadege faanu e masalen awaswe wada nugin astuga algon menge tere mihaka enage ahulunna meduga nota ambinna meduga nota ambaka meduga mifada wahakin adu wijji kama wanama waran awaswane ekamaka meduga fiyawolu elewele ehen elewe komme halategga awaswegen fikama wanama algon menna ginafara kan nimmeni emme rangalu nungota kommekas rasulullah sallallahu alaihi wasallam wara buddhi wari kamaku wara hikmet kamaku mi masalaga kanta kurawwa furatama kamaki masal tahqiq kurawwa mongendevi ekamana message for koddevu mattaka kuri muamala kurawwa mon agoy badal kurevvi hama ehemme rasulullah sallallahu alaihi wasallam eki bebe kalunge khiyal fula rayu mi masalaga hoddawa fabe efo ekamana gariya sida wadage masala dima bigo kiya devwa masala ekamana vidalwa chon olum filuwa fawe adi efo ga Allah subhanahu wa ta'ala ge hadratun mativeri ayat bawale vihindu ekamana gariya wadage hadis kurawani ufa verikan hutte e Aisha e kamana bariya wegen wakan Allah subhanahu wa ta'ala bayan kurawwa angawafi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga haya puluga ekale fanuge gekol tawga hingadiya nota ambi kambalunna meduga hingadiya mifada ehem masale kan algon nazaru hingala wa kan immalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ki ummate geveriya kamuga vias ema nabiyya sallallahu alaihi wasallam ki ammati pulu tanawas befulennu ekade fana libiwada gannawani waram madu adi ekade fana heda kurevun gina kommenkas rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambi kambalunna kiwes insanun kama vati ebe kambalunna baif haru ihsas kurevve datika natija gotun rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambi kambalun evve ekale fanu ga arihuga ekambalunna heda kurawwa minwaru ituru koddevuman edunu
haqeeqatuge ekambalun rangalan engi wada gannawane rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekalega fana libi wada genne viha echen ebe kambalun heda kurawwa kan anekkolum rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekalega fana imam vegenwa miissakunna khabaru kurawwa ala ena sadaqa kura emme heovegenwa sadaqataki enage ambi miha for kodde luqumay enage ambi miha for kodde kaayati kole ehen kamuga wihidu ekalega faanu ambi ambi kamboluna ekalega faana kuladana vegenwa minwarakan hedanu kongotumaki ei ekashigenwa kamennu komme ekas rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge ganduwaru koluge terega ekalega faanuge emmiha ambi kambolun jamaave mitibbevi ekalega faanuge arihuga heda kurawwa minwaru ituru koddevvu man edi as denno mattaka jabir radhiyallahu anhu riwaya gennawa fawani ekalega faanu vidalwani miistakun rasulullah sallallahu alaihi wasallam ganduwaru koluge dorukariga jamaave faave evves miheka wanumuge hudde nudevve eterege ekalega faanuge ambi kambalunne ekalega faanu hama himenun inneviye irukole fahun abubakar radhiyallahu anhu wadagen idunen edi wadagen nevim rasulullah sallallahu alaihi wasallam abubakar faana iduna devviye adi ege fon umar ge faana wadagen neviye idunen edi wadagen nevim ekalega faana wes iduna devviye e fawga umar radhiyallahu anhu rasulullah sallallahu alaihi wasallam mawdu huluwalevum gotum wahake vidalwi timankalega faanu heda kuranje faratun timankalega faanu heda kurale maduwegen ekaman ituru koddinuman edijje kamavvanama timankalega faanu emihege kanduraga jassawa hushime mifada basfule vidalum rasulullah sallallahu alaihi wasallam hini warna kurama fo vidalwani umaruge faane mibe kambadu mitibbevi ekama wadagenne eha iruwiru rasulullah sallallahu alaihi wasallam ebe kambalunna dimayan basfulen harukovves vidalo efenne kommekas waram maduma tirikama ko ekale faanu diyi visnawm ewaha ka fulu hadis kurawum umar abubakar ge faanu wadagen aisha ge faana ekamuge nuruhumuga adabu devvu mattaka gastu kuravi umar ge faanu hafsa ge faana adabu devvu mattaka gastu kuravi ehenduga rasulullah sallallahu alaihi wasallam ebe kambalunna e undagu devvun nuwata adabu devvun mana kuravi ede tere huras aluwa bekale kamuga rasulullah sallallahu alaihi wasallama ve wadagennevi ehennamas edebe kalunge dari kambalunna nasiha devvi rasulullah sallallahu alaihi wasallam e kuladana vegen nuwa minware ekale gafaanuge appulun hoddew mattibe kambalun edi wadagannawani heyje efo allah subhanahu wa taala kiriti qur'anuga aye bawalevi e nabiya kaleeg faanu ge ambi kambalun vidalu washe tiya kambalun beenum wejje kama vanama wada ganna washe duniyege arama ufa tiyabami hunna muda devwa hushime adi timan kaleeg faanu adi allah subhanahu wa taala ge farae pulun libengo mativeri kama makkamun erun tiya kambalun mahurum wegen dane gotuga kommekas mikan hushelu ma kuga furatama aisha radhiyallahu anha mikan hushalum ekamana vidalwani timan kamana beeno wada gannawani allah subhanahu wa taala ilahuge nabiyage ruhi wada gennome ennamas miwahaka ehem bekambaluna nangawashe timan kamana migota khiyaru kuravikan komme ka rasulullah sallallahu alaihi wasallam komme bekambale gariha wakim wadagen komme bekambale garihuga allah subhanahu wa taala ge mi wahi basfulu kiyawa devu mafauga hadis kurawani ebe kambadaku beenum wa gote vidalu washe edi wada gannawa kamavva nama duniyavi mudala tanawaskan devuma fawti man kale faanu du kollawwa hushime nota ekama dima diumattaka du kurawwa hushime timan kale faana allah subhanahu wa taala ge rohiwadi gatuman ede kamavva nama timan kale faana libi wada gennevi echka rohigen timan kale faanu garihuga tibba washe mi hadisan algon men engen dani rasulullah sallallahu alaihi wasallam kandaluwa fawakan allah subhanahu wa taala ge enge oman ekale faana kuladana wegen nuwa minwana ekambalun edi wada gannawa kamavvanama ekambalun ekamen hodu mattaka ekan libene farataka wada gennu mattaka du kurevun em algon men libigenda irshadaki algon men ge dilulumuga hayatu gaves mifada kamen meduverive algon men kuladana wegen nuwa minwaran heda kuruma algon menge ambin ede kamavvanama ekambalun ekamuge miniwankan hoda dinu mattaka ekambalun dam beenum wa dimaayaka diyumuge fursatu ekambalun hoda devidane kam adi egi turun algon men mihadisan inge anek kamaki rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekale gafana kuladana we wadagen fawa emme bodu minwarakan emme fula minwarakan
emme tanawas min warakan heda kurawmun gendawaka komekas mawdu'egga eche husalalar bunalar kommes warakan mawdu'e saafumaki wara muhim mukame ehemwima kommes warakan algondu mi ishara ekuri de nukutaga tankole ginam wahaka dakkali haqigatuga wes algondu mennan ekamuga hingafawa gota adi ekam rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurawwafa farwaaki kobakan saafwegen diu mattaka duaaki allah subhanahu wa taala algon menge diri ulumuga algon menge aila tawge mifade masalta meduriwa hinduga ifade masalta kan emme buddiveri kama emme hukumetteri kama ku amal kurmuge hew tawfiqu devvevun adi algon menge masalatan aili diri ulumu kankan hallu kura hallaki ei warikamuga nulavva adi algon mennaki rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge mativeri irshatakum hidayatu libigane algon menge ambinna meduga adi dirulum kankama meduga muamala kura baikamuga levvun wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallim wa barik ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.